kanya gato yarurambikana hagati ya Gor Mahia ya Kenya yageze muri kimwe cya kabiri ndetse na Al Hilal ya Sudani. Sekafa Kagame Cup 2026 wa Kigali. Ahangaha rero abakinnyi bakaba bavuye mu rwambariro berekera muri stade hano Kigali Pele Stadium hagati y'aya makipe yombi, aho mu by'ukuri amakipe yakoze akazi gakomeye cyane. Ubona ko mu by'ukuri ni ikipe ihora mu marushanwa atandukanye, ifite ubushobozi bukomeye cyane. Ngabo rero Abdi Fatah ndetse na Ramadhani Ali. Ikipe ya Sudani rero ikaba Al Hilal Omdurman niyo igiye gusuhuza, ikaba imaze gusuhuza bagenzi babo ba Gor Mahia, rukaza kwambikana mu kanya hagati y'aya makipe yombi. Amakipe yakoze amateka akaba ageze muri kimwe cya kane. Rahmani Mohamed Yagub, kapiteni w'ikipe. Rero ntabwo ndi jyenyine uyu munsi muri kimwe cya kabiri, ndi hano uwo akaba ari head coach akaba yitwa Charles Akonor, akaba ari w'ikipe ya Gor Mahia. Uwo nawe akaba ari coach Gibo Kasa, muramuzi cyane, umukongomani wigeze kunyura muri Rayon Sport. Ahmed Mbereke aragiye, ni Musa Salif. Okaziyo kabisa yari nziza, ariko umunyezamu Faridi yahabereye ibamba, nawe yasohotse. ni bakaba bagiye gutera umupira berekeza mu 26 batsinze ibitego 73. Ikipe ya APR barusha ibitego 23. Urumva iyo difference. Reka turebe hariya Gor Mahia imanutse hariya, byari bikomeye mu izamu, aritsinze igitego cyamaze kugeramwo. Igitego nebyo igitego tayari hano. Steven Ebwera ukoze ikosa hariya, yumvaga ko awugarurira Faridi. Tayari Steven Ebwera niwe witsinze. Manque de concentration hariya, asabye imbabazi hariya. Yabaye nk'usubiza umupira agira ngo ko mu munyezamu nawe yari imbere ntago yatandaga ko biriya ko yabikora. Urebye ikosa habayeho umupira mwiza baherezaga Okosa akeba centre, ariko Steven atera umupira muremure, garuka hariya Steven awute yasanga umuzamu Faridi yaje imbere. Ntakundi kwitsinda kubaho. Il y a un manque de concentration, manque de communication. Urabona ko imuteye ipfundo. Nibyo ni Steven Ebwera kwa Bebe Diarra. Uwo nguwo akaba ari Yagub Omer, akaba amanutse Amudu, igitego! Samura yarabonye okaziyo nziza cyane, ahita awucuriramo. Igitego kimwe kuri kindi, igitego cya Al Hilal Omdurman Sports Club, nziza cyane. Barabonye okaziyo nziza bahanahana, ni communication twavuga. Urebye hano umupira uvuye kwa Kamardini, watanze umupira usanga umusore Ansumana Samura yakoze apel nziza cyane. Umupira ahita werekeza mu rushundura hirya, ariko habayeho kuba umusore Samura batigeze bamukora markage nziza, yarahagaze wenyine. Pasi nziza cyane, birakomeye bwiza, birakomeye
bahushije igitego Al Hilal. urabona ko Steven Berekeye yari yawukurikiye ariko urabona ya pasi babonye ariko yateye gatoya yamuha muremure gato. urabona ko Mohamed Mbereke yashatse gutanga vuba ariko n'umunyezamu ijwe y'ikipe ahubwo ubwo ni ku ruhande rwa 19 akaba ari Leslie Otieno. ahantu heza karita z'umuhondo zirimo gutangwa cyane hano cyane, amakosa yagiye aba menshi ku mpande zombi kandi abwiraga ko amaze gukora impinduka kuri nimero Otieno Owino winjiye ku ruhande rwa Gor Mahia, ubona nanone n'umusore Jackson Dwangamula waje anazwe rakomeye mu izamu yawucakiye Monde Odhiambo. Iminota rero 90 yari iteganijwe ikaba irangiye kuko nakomeje kubivuga nuko baza kongeraho indi minota 30. Igitego kimwe kuri kimwe kugeza ubu indi minota 45 nta cyabonetse, bivuze ngo bagiye kujya muri extra time. Gor Mahia kimwe Al Hilal kimwe. Zamu tera pase vuba Mondi, pase nziza cyane birakomeye mu izamu hisha hanze. Bari babonye okaziyo nziza cyane ku ruhande rwa Gor Mahia. Urabona uburyo yaratanze pase kuri minota 92 hafi ugwa kuri ujya kuri 93. Uyu ni Leslie Otieno Owino, yarabonye okaziyo rwose ahushije igitego. Nawe arabyibazaho ku mpande zombi, amakosa menshi ya hato na hato. Dore nk'iri n'indi kosa umusore amaze gukora Jackson ko afite carton jaune, afite jaune, iraza kuba red card. Bari bayimuhaye kare nibyo akinjira, urabyibuka akinjira karita y'umuhondo. iyi ni ya kabiri, carton agiye rouge gutanga rouge tayari. nibyo kuko yayimuhaye akihagera yakoze ikosa ataramara kosa baye menshi. Urabona kubisa inkokora nibyo ateye inkokora Akire Taiwo. iriya ni carton indiscutable, ahubwo uyu mutipe Jackson Dwanga akimara kwinjira abonye carton bete kariya ko bimeze. Steven Ebola ku minota 37 igitego kuri kimwe arekana ukuntu byari bimeze hariya. Yatanze pasi umunyezamu ararokora. Yari okaziyo nziza cyane. Umunyezamu Farid Diambo Omondi koza akazi gakomeye. Iyo haba hari umuntu hafi hariya kuba yagitsinze. Steven Ebola ku minota 37 uruhande rwa Gor Mahia watsinze igitego, mu gihe Asmana Samura igenda gute rero. Kapiteni Evans Mike subira inyuma turebe ati yendi tayari. Kibwage Evans nawe ari tayari. Kibwage hejuru ahushije penalty. Gor Mahia yabimizeye ariko penalty niko bijya bigenda. Ubundi asanzwe ari defenseur, kapiteni w'ikipe arala banze guhumeka. Shota ibintu birakaze hano. Zola iranze rwose. Ernest Luzola
arawuteye undi akaba yamaze kubona yamuteye imboni. Shota poto uragarutse ukabugarutse yemwe Otieno ije penalty. Urabona uburyo yabigenjeje wagiye kwita poto uragaruka. Ayaya nta kundi baracyakomeza katurebere zamu ugiye kuwutera sa turebe shota Farid Owendra uraterwa jusqu'à l'autre. Naona siri ntabwo bisanzwe. Ntabwo abyumva umunyezamu. Ndabona zishe katurebe n'abantu umwe ibintu birakaze. Penalty yindi shota poto Abirakawa ihushije igitego. Gor Mahia irakomeje muri finale. Gor Mahia ikaba ihushije uyuhushije rero uhushije akaba ari Musa Hussein Musa Ali mu gihe Brian Omondi yatsinze. Nuko bimeze alala